sistemu NIN. Kod nas sve u Zadru što vridi. I u ovim kavezima riba se uzgaja do nekih 40-50 grama. Hrani se svakodnevno hranioci na ruke hrane pomoću hranilica satnih i hranilica na upit. I kad dosegne tu masu od 40 do 80 grama recimo, tada se sistemom dva kaveza u jedan veliki ubacuje riba u ove kaveze, znači 38 metarske, u veće oko mreže, i tu počinje uzgoj pred konzuma i do konzumne veličine, znači neki sastav, jer je to izvor proteina, riblje ulje i žitarice su izvor ugljikohidrata u toj hrani. Gdje ju nabavljate? Hrana je za naše uzgajalište iz Francuske, proizvođač Biobar. Hrana, znači... Ne može se u Hrvatskoj negdje neki? Kod nas još nemamo proizvođača ribe. I prirast je? Prirast je naravno što je temperatura veća, veće je hranjenje, brže je metabolizam ribi, što je riba manja, brže raste, više joj se daje